Horas ma hubani na siyam haganupan, bapa pakuninang, sonay agi hasoman na maposo. Paima ijalohita hatani na bata bani panorangon, pasadahita mauhurta, martonggo mahita. Dame ni na batama na mangatasi sagala hauhuron. Inma patotap kon uhur pakon pikiran na siyam, ibagas Kristus Yesus. Amin. Hatani na bata nagabipodah hubata bani panorang sadarion, ay manatar surat bani Pilemon, pasal sada, mamuka humbani ayat 8 das kubani ayat 10. Sonon ma hatani na bata. Pangindoan pasal si Onesimus. Halaniay, agepe barani do namin aku ibagas Kristus, mamarentahkon bamu mambahin napatu, tapi diaran mahalani uhur holong ahu mangindo bamu. Ahu si Paulus, sada halak na dogmatua, natargari nuan halani Kristus Jesus. Ase huelekelek maham pasal si Onesimus na marguna. Anakku ibagas Kristus, na hutubuhkon sanggah na tartutupon ahu. Seng marguna hinan ia bamu, tapi sonari marguna mabamu agebakku. Husuru do ia mulak bamu, tapuk niati-ati hudo ia. Sihol do namin jolomanku ia, asegatimu ia laho pator-sator sahon ahu, natartutupon halani ambilan nama diarin. Tapi seng raahu mambahen age ahape, anggo seng humbani dear ni uhurmu, ase ulang ma songon paksaan dear ni layakmu, tapi humbani rosu ni uhurmu ma. Ra ase sirang pe ia tokin humbamu, ase lalap do ia bamu. Seng besongon sada jabolon, tapi lebih ma humbani jabolon. Aima sanina na hinaholongan, terlebih hubaku, totu lebihan ma bamu, ibagas daging apa ibagas Tuhan in. Ase angguhuanmu doahu ihiraham, jalohamma ia songon ahu. Aima dasni. Hita haganupan kuria na hinarga ni Tuhanta Yesus Kristus bani tanggal 10 Mei 1981 adong do sada peristiwa na cukup menggemparkan dunia bani panorang ai. Ahama peristiwa ai. Peristiwa ai ma Paus Yohanes Paulus II, pemimpin tertinggi ni halak Katolik, itembak topat ilobe ni Gereja Santa Petrus na adong ipatikan bani panorang ijia. Ia itembak sa halak dalahi berkebangsaan Turki na margoran Mehmet Ali Aksa. Nah, marhite na itembakon ma, terluka parah ma Paus bani panorang ai. Akulani buema aroh halani peluru ni pistol na mengonai boltok ni bani panorang ijai. Janah marhitehon ai terpaksa ma Paus ioperasi sampai 5 jam. Ai mahalani parahni luka na ialami Paus bani panorang ijia. Tetapi puji Tuhan ma marhite na ioperasi on boido iselamatkan nyawa pakon goluh ni Paus panorang ijia. Janah Mehmet Ali bani panorang ai halani perbuatan ni pambahenan ni ai itakap ia dili jana ipa masuk ma ia hubagas penjara. Tetapi sangga ibagas penjara ai adong do bahat balus ni Mehmet Ali. Masih ia tega menembak jana sihol mamunuh Paus bani panorang ijia.
Nina alasan nina perlobi aima bahwa paus aima simbol kapitalisme. Dukusyay na paduahon, ia menganggap paus aima pemimpin perang salib. Janah napatuluhon ia makatahon, ia na ibayar halak do ia ase membunuh paus. Padahal sa sitong ni, ibalik haganup alasan nion, adong dosa dahal na pasti, na adong Bani Mahmet Ali bani panorangan. Ahama ay ma kebencian na marianan ibagas uhur ni. Kebencian onma na mendorong ia laho berbuat jahat, makorjahon na jahat hubani paus. Agepe peristiwa ai, adong itongah-tongah ni na mabuhe, tapi nekat do ia makorjahon sonai. Masih boy sonai, halani kebencian mendorong ia makorjahon horjani na masamburai. Tetapi Bapak Inang kita haganupan, dokko sinamasa ai, dokko si malum humbani luka tembak ai, rohdo paus ai, hubagas penjara menjupahkon Mahmet Ali. Sanggah ibagas penjara aima marsahap do paus subani Mahmet Ali. Adong sada kalimat ni paus na cukup luar biasa bani panorang ai. Ahama hata ni paus bani Mahmet Ali nama nembak ia bani panorang hinan. Nini paus subani, aku mengampunimu dan aku memaafkanmu, sahabatku. Wah, luar biasa tumang hata ni paus on. Hubani halak na doma makorjahon na jahat hubani. Hubani halak na doma menembak ia. Tapi paus makatahon au mengampuni, au memaafkan ham sahabatku. Ai mahata na ihatahon paus bani panorangan. Toto Bapak Inang nagabi suku-sukun, ahado dasar atau motivasi di paus makatahon sahab ai janah memberi pengampunan hubani halak na doma berbuat jahat hubani. Alasan ni aima bahwa paus menganggap bahwa Mahmet Ali sarupa do songon biri-biri nakaho, domba yang tersesat. Jadi halanina tersesat berarti butuh ditolong, butuh didoakan. Aido ase membahen paus menolong ia, mendoakan ia, janah memberi pengampunan hubani Mahmet Ali. Jadi sungguh kisah pengampunan na luar biasa na ihorjahon paus bani panorang ijia. Hita haganupan Bapak Inang, anggo ibasa hita humanak kanai teks ni ambilan on dengan jelas, tarida dohoma bani ambilan on kisah na hampir sarupa. Bahwa bani panorang ijia apostel Paulus mangindo hubani Pilemon ase manjalo si Onesimus gabe saninani, gabe hasomani. Masih perlu hataon ipadas Paulus subani Pilemon. Halani songon na doma iboto hita Bapak Inang, sadoka hon Onesimus aima jabolon na marhorja i rumah ni Pilemon. Sahalak na ihaporsayai si Pilemon. Tetapi si Onesimus berkhianat hubani si Pilemon. Dia melarikan diri humbani Pilemon. Janah mungkin bani panorang ai adong do arta ibuat ni hun rumah ni Pilemon bani panorang ijia. On masa sitong ni horja pakon pembahenan ni si Onesimus na menyakitkan hati ni si Pilemon bani panorang ai. Tentu Bapak Inang hita hagaduh. Anggo secara psikologis mangidah mengalami na masa ai, mungkin Pilemon lumundo uhurni,
pusok do uhur ni sekaligus pasti marah do ia mengidah nama sa ai. Mase tega Onesimus ai makorjahon na jahat janah berkhianat hubani. Tetapi ibasa hita bani teks taon Onesimus hape dok ko si marjupa pakon Paulus ia mengalami perubahan janah bertobat. Halani aido ase roh Paulus laho mengutus ia mengirim ia hubani Pilemon ase ijalo Pilemon ia ibagas malas nihur. Totu bapa inang hita haganu nagabi suku-sukun hubak kurosi hubani na Syam bani panorangon. Nahama anggona Syam sonai. Manjalo halak nasa dokahon menyakiti, melukai, memfitnah na Syam. Sanggup do na Syam manjalo. Rado na Syam manjalo pakon mengampuni ay. Janah menganggap sadia gabi songon saninaniham. Sanggup dohoma Pilemon manjalo Onesimus na doma menyakiti ia. Rado homa Pilemon manjalo Onesimus na berkhianat ubani. Nah adu kira-kira sanggup do ia bani horja ai. Sanggup do hita bani horja sonai. Anggo idah kita bani teks taon Bapak Ina. Ternyata Apostel Paulus ai sendiri sang yakin do ia bahwa Pilemon mampu dan sanggup menerima Onesimus. Aha alasan ni? Adong dua alasan ni. Naparlobe bahwa Onesimus telah berubah dan telah bertobat. Masih boy Onesimus bertobat. Halani marjupa ia pakon Paulus. Janah perjumpaan pakon Pauluson ma kesempatan bani Paulus padaskon ambilan nama diar in hubani. Ambilan nama diar onma na mengubah karakter perilaku pakon hidup ni Onesimus. Sehingga Onesimus lambe Onesimus na lama. Tapi doma gabe Onesimus na baru. Na 180 derajat. Doma berubah haguluhoni. Aha bukti haubahon ni Onesimus ai. Salah sada bukti ni bani panorang ai. Doma sir-sir ia melayani Paulus ibagas penjara. On masa sitong ni alasan na ihaporsayai iyakini Paulus bahwa Pilemon pasti akan mampu dan sanggup menerima Onesimus. Sebab Onesimus doma gabi col mana baru ia ibagas guluh ni sendiri. Duko syai alasan napa duahon? Alasan napa duahon aima bahwa Paulus meyakini holong ni Kristus ibagas Pilemon. Halani Pilemon on sadokah on aima hala Kristen na setia hubani Kristus Yesus. Totu sebagai hala na setia hubani Kristus Yesus. Doma bagi ia hapkon Pilemon sonaha holong ni Kristus ibagas uhur. Totu halani holong ni Kristus on mana adong bani diri ni Pilemon. Aido na mambahen sanggup janah mampu ia manjalo Onesimus. Onesimus na lang marharga hinan. Gabe hasoman bani Pilemon. Onesimus na berkhianat hinan. Gabe sanina bani Pilemon. Onesimus hinan na manadikon Pilemon. Gabe hasoman itongah-tongah ni parguluhon ni. Lambe songon jabolon. Tapi doma songon hasoman. Doma songon sanina. Ibagas guluh ni sendiri. Totu haganupan rahasia ni on bisa terjadi. Halani holong ni Kristus na adong ibagas. Diri ni si Pilemon bani parang ay. Anggoseng halani holong ni Kristus ibagas Pilemon, pasti dolang sanggup ia manjalo Onesimus.
Ang golong hala ni holong ni Kristus, pasti do ia balas dendam, manakap, mamenjarahon, menghukum, bahkan membunuh si Onesimus na jahat bani panorang ay. Tetapi lang ay terjadi. Hala ni Kristus, holong ni Kristus ibagas holong ni, aido na memampuhon ia, laho mengampuni pakon manjalo Onesimus. Hala niay bapa inang hita haganup. Holong ni Kristus aido homa na memampuhon hita, manjalo, mengampuni, halak na melukai pakon menyakiti hatimu. Yakin do Paulus, modal na dua ay, sanggup do Pilemon manjalo Onesimus na doma menyakiti hati ni bani panorang ay. Ondo alasan ni Paulus. Halanya ibat tahaganupan bapa pakon inang. Pertanyaan berikut nih. Saud do ijalo Pilemon si Onesimus ay? Totu ibagas teks on lang adong itulis kon be kisah niay. Apakah ijalo atap lang? Tetapi sa sitong ni marhite nada surat on bani Pilemon, surat Pilemonon, sa sitong ni doma iakui hita, ijalo Pilemon aido si Onesimusay ibagas na dia. Artini aha, memang halak na manggoluh ibagas solong ni Kristus ay, pasti sanggup dan mampu menerima dan mengampuni orang yang sudah melukai hatinya. Halanya hubat tahaganupan bapa inang. Anggo idihuti hita na kanay cerita ni ambilan on. Jelas mahubat tapaboa. Paus bisa mengampuni Mahmet Ali. Halani holong ni Kristus. Paulus mangindo hubani Pilemon asemanjalo Onesimus. Halani holong ni Kristus. Onesimus boy martobat. Halani holong ni Kristus. Janah bani ujung ni Pilemon boy manjalo Onesimus na sudah melukai hati. Boy manjalo ay halani holong ni Kristus. Janah hita na manggulu sadari on. Au pakon ham. Boy hita seha jorgit bani panorang on. Sa sitong ni ay mahalani holong ni Kristus. Doma ia hapkon ibere Kristusin holong ni hubat. Halani sa sitong ni hita onpe usido songon Onesimus bani panorang ay. Sada jabolon do hita jabolon ni dosa. Nalang marharga dan nalang marguna. Tapi halani holong ni Kristus in, roh do ia manjupah kon hita. Tarbuka do tangani, tarbuka do uhurni, memberi pengampunan hubata. Ase gabi anak ninay bata hita, ilobi-lobi ninay batain. Halanyay, hita na doma manjalo idop ni hurpakon holong humbani Kristus. Tarbuka mahoma tanganta, pakon uhurta, laho mengampuni, halak hasoman, na menyakiti pakon na berbuat jahat hubata. Halani sa sitong ni bapa inam, ujian holong taay. Sedo sanggahita pataridah kon holong, hubani halak na makahulong hita. Tetapi ujian ni Aima, ketika kita mampu dan sanggup makahulungi, halak na lang makahulungi hita. Aima kualitas ta. Aima kualitas orang percaya na doma menjalo holong humbani Kristus Yesus. Janah mampu do hita, sanggup do ham, halani holong ni Kristus, doma Mariana ibagas uhur na ham. Ase topik bani sadarion makatahon keluarga ibagas na ibata, totu namar keluarga do hita haganup halak na porsayaon. Ase hita on ma parlobe pataridah kon holong itongah-tongah ni parguluhon ta. Amen. Tuhan na ibata memberkati.